ya alcanzaya na total de 10 persona el Tamuri Aura na syudad por causa ng operasyon del Philippine National Police contra el mata continua vende droga. Total de 84 operasyon al ya conduci sila adentro del 2 meses takore, donde 136 persona ya el ya pwede sila aresta por causa con el operasyon. Por causa con el mga akomplisimiento del Philippine National Police, el Regional Director del Police Regional Office 9, Police Chief Superintendent Pili Beltran, yaman runsyada para na estasyon de police na syudad como na Police Station 9 na Ayala, para dali con el medalya ng kagalingan con el membros del DILA Station Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force por el DILA mga akomplisimiento. Si Beltran niya habla, como medya del akomplisimiento del Oplan Double Barrel Itokhang, aquí na syudad, ya pwede akomplisi al Police Station 9 ta enkabesa si Chief Inspector Karib Muharam. Ang vision ng ating government, ng ating presidente, ay within 6 months talagang matanggal natin yung mga pushers na kailangan tanggalin. Mabawi natin yung mga lugar na kailangan bawiin. Okay? Isa nga sa Zamboanga City, ang isa sa priority natin ay itong lugar na ito, itong Recodo. Ya dali también un corto briefing si Muharam con Beltran acerca del sitwasyon del barrio del Recodo, que nombraw bagsakan del Shabu desde otro lugar. Na entrevista con Muharam, ele habla que hindi descansar la operasyon, siguiendo el orden del presidente que necesita limpia con el droga adentro del 6 meses. We are now getting formulation dun sa pagkakaroon ng info awareness program dito sa illegal drugs. Yari itira si Beltran, que tiene sila orden niya ase abaha para limpia con el cosa debe limpia na Recodo. Y debe ase pasa report con el de esta kampanya después al cuantos semana. Major Muharam ay makapag-submit siya ng certification na ang Barangay Recodo ay ilang percentage na cleared of the drug problem. Yari si B. Iguales Award i-orden el Police Station 6 na Tetuan, Police Station 8 na Sinunok, Police Station 11 na Pueblo, y este 9 na Ayala. Albert Luna, Dateline Zamboanga.